боз як ҳафтаи нав шурӯъ шуд. дӯстони азиз ва бароятон дуруд мефиристам аз студияи марказии радиои озодӣ. дар сархати рӯйдодҳои имрӯз 22 ноябр аз он мегӯем ки ҳавои номусоиди чанд рӯзи охир дар тоҷикистон боиси таъхир дар парвозҳо шуд. бо наздик омадани муҳлати анҷоми мавсими даъвати тирамоҳӣ ба хидмат вилоятҳои суду хатлон ҳанӯз нақшаро иҷро накарданд. толибон дар робита ба ҳузури занон дар телевизион дастури худро содир намуданд ва дар Москав ташкили ҳуҷраҳо барои хондани намозро ғайриимкон хонданд. дар тоҷикистон имрӯз ҳавои бебориш дар назар буда ҳавошиносон фаромадани мех ва ё туманро пешгӯӣ карданд. чунин ҳаво охири ҳафтаи гузашта ба кори фурудгоҳҳои кишвар аз ҷумла дар душанбе халал ворид карда боиси барои як муддат баста шудани ҳарими ҳавоӣ гардид. аз шаби ҷумъа то нисфи рӯзи шанбе 7 парвоз аз Москву Самара, Красноярск, Дубай ва Тошкент сари вақт натавонистанд амалӣ шаванд. ҳамчунин корбарони радиои озодӣ ки бояд аз фурудгоҳи шаҳри Кулоб тариқи ширкати русӣ ба Москав парвоз мекарданд, навор фиристода гуфтанд ки як шабона рӯз дар фурудгоҳ банд монданд ва касе ҳам барояшон тавзеҳ надод ки сабаби таъхир дар чист. ҷамила ҳусейнова сухангӯи фурудгоҳи душанбе мегӯяд, имрӯз парвозҳо сари вақт анҷом шуда дар ҷадвал ягон тағйирот пеш наомадааст. субҳи имрӯз дар душанбе 17-умин нишасти вазирони корҳои хориҷии Иттиҳоди Аврупо ва Осиёи Марказӣ оғоз шуд. дар ин нишаст вазирони корҳои хориҷии 5 кишвари Осиёи Марказӣ ва Ҷозеф Боррел, масъули сиёсати хориҷии Иттиҳоди Аврупо, ва Юта Урпилан, узви комиссияи Иттиҳоди Аврупо оид ба ҳамкориҳои байналмилалӣ ширкат доранд. ба иттилои хабарнигорони радиои озодӣ аз маҳалли баргузории нишаст дар Коҳи Сомон, ҷаласа пушти дарҳои баста ва беҳузури хабарнигорон идома дорад. гуфта мешавад ки вазъи Афғонистон аз мавзӯъҳои меҳварии ин нишаст мебошад. дар назар аст ки нишаст то нисфи рӯзӣ идома кунад ва дар бораи натиҷаҳои он изҳорот пахш шавад. хабарнигорони мо дар душанбе ин нишастро пайгирӣ доранд ва тафсилоти бештар дар барномаи ахбор ва сомонаи радиои озодӣ зернишони www.ozodi.org пахш мешавад. вазорати мудофиаи тоҷикистон мегӯяд то 22 ноябр нақшаи даъвати тирамоҳӣ ба артиш 83.1% иҷро шудааст. ба гуфтаи сухангӯи ин ниҳод Фаридун Маҳмадализода, то имрӯз 30 комиссариятҳои ҳарбии шаҳру навоҳии кишвар нақшаро пурра ба сомон расонданд. ба ҳамин тартиб шаҳри Душанбе ва вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 100%, навоҳии Тобеи Марказ 96%, вилояти Суғд каме беш аз 77% ва Хатлон 75% тавонистанд наваскаронро ба хидмат ҷалб кунанд. расман мавсими даъват то 30 ноябр идома мекунад. раиси пулиси шаҳри вокешои аёлати Висконсии Амрико Дан Томпсон мегӯяд, мошини болои издиҳоми иштирокчиёни раҳпаймоӣ бахшида ба фарорасии давраи Иди милоди Масеҳ ҳаракат намуда камаш 5 нафарро куштаву 40 каси дигарро маҷрӯҳ кардааст. дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворе пахш шудааст ки дар он як мошини спортӣ ба тарафи издиҳом ҳаракат мекунад. мардуми зиёде раҳпаймоиро тамошо доштанд. Дон Томпсон афзуд ки фарди муттаҳам бо ин амал буздор шудааст. мақомот эҳтимоли ҳамлаи террористӣ будани ин амалро таҳқиқ мекунанд. раиси пулис гуфт шумораи қурбониҳо дақиқ мешавад ва номи онҳо баъд аз он ошкор хоҳад шуд ки наздиконашон хабардор карда шаванд. 11 фарди калонсол ва 12 наврас ба шифохона интиқол ёфтанд. толибони афғон ба шабакаҳои телевизионии ин кишвар дастур доданд ки пахши намоишномаҳо бо иштироки занони ҳунармандро мутаваққиф намуда, ҳамзамон занони рӯзноманигор аснои пахши барномаҳо ҳиҷоби исломӣ пӯшанд. дастури иборат аз 8 банди ҳукумати толибони афғон рӯзи 21 ноябр нашр шуд. тибқи ин дастур намоиши филмҳо, ҳаҷвияву барномаҳо ки инсонро таҳқир мекунад ва ё мухолифи шариати исломӣ ва фарҳанги афғонӣ мебошад манъ мешавад. намоиши филмҳо ки дар он пайғамбари ислом зуҳур менамояд низ манъ мегардад. бар илова дар барномаҳо намоиши мардон бо либоси ғайри қобили қабули толибон ҷоиз набудааст. толибони афғон дар моҳи августи соли равон сари қудрат расиданд, вале то кунун ягон кишвар ҳукумати онҳоро расман эътироф накардааст. ин гурӯҳи тундгарои исломӣ иддао дорад ки сиёсати мӯътадилро пеш хоҳад гирифт. толибон дар солҳои 1996 то 2001 қисми зиёди Афғонистонро зери назорат дошта тавассути пулиси ахлоқ шариати исломиро зурран ҷорӣ карда буданд.
намои харитаи дар қароргоҳи президенти қирғизистон ки дар он ворух бо тоҷикистон пайванд тасвир шудааст, сабаби моҷарое дар расонаҳои қирғизистон ва шабакаҳои иҷтимоӣ гардид. дафтари раиси ҷумҳурии қирғизистон гуфт, иштибоҳ ислоҳ карда ва гунаҳгор ҷазо дода мешавад. аммо корбарони бахши тоҷикии шабакаҳои иҷтимоӣ мегӯянд, дар девори президент харитаи рост ва дуруст овехта шудааст. рӯзи 20 ноябр ба муносибати рӯзи кормандони прокуратура Содир Ҷаборов бо кормандони Додистони ҷоиза супорид. дар наворе ки аз ин маросим нашр шуд, дар пушти Содир Ҷаборов харитае дида мешуд ки дар он ворух бо қаламрави Тоҷикистон пайваст аст. ин дар ҳолест ки Қирғизистон даъво дорад ҷамоати vorухи Исфара ҷазирае дар дохили ҳудуди Қирғизистон мебошад. Тоҷикистон ба такрор гуфтааст ки ворух ҳеҷ гоҳ анклав набудааст. шумо сархати рӯйдодҳоро тамошо доред. Бонки ҷаҳонӣ пешгӯӣ кардааст ки дар соли оянда ҳаҷми интиқоли пули муҳоҷирони меҳнатӣ ба Тоҷикистон ҳудуди 25% зиёд хоҳад шуд. дар гузориши нави ин ниҳоди молия омада, соли 2022 фиристодани пул ба ватан аз сӯи муҳоҷирон 3,8% афзоиш меёбад. ин маблағҳоро оилаҳои онҳо барои харидани маводи хӯрокворӣ, молу ашё ва дигар хидматрасониҳо дар бахши маорифу тандурустӣ сарф мекунанд. طبق پیشگویی تحلیلگران تا آخر سال جاری میزان انتقال پول به اروپا و آسیای مرکزی به 67 میلیارد دلار برابر خواهد بود. فعلا سهم مبلغ‌های فرستاده شده در مجموع محصولات داخلی تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 25% را تشکیل می‌دهند. بانک مرکزی روسیه میگوید در 6 ماه اول امسال مهاجران تاجیک از روسیه به وطن بیش از 752 میلیون دلار فرستادند. حجم میانه پول انتقال یافته از 139 تا 154 دلار بوده است. ریاست نقلات مسکو پیشنهاد تشکیل نمازگاه‌ها در مترو را ناممکن نامید. خدمات مطبوعاتی این ریاست در صحبت با ریاء نوستی جدا کردن جای برای عبادت به افراد دارای هر گونه عقیده مذهبی را غیر امکان خوانده است. از این پیشتر رئیس اداره مسلمان‌های شهر مسکو ایلدار علیدودینوف گفته بود که آنها درباره گشودن حجره‌ها برای نمازگزاری در مترو مسکو مذاکره می‌کنند. زیرا به قول وی در اینترنت نوارهای پخش می‌شوند که دینداران از ناچاری در جای‌های جمعیتی از جمله در گذرگاه‌های مترو نماز می‌خوانند. علیدودینوف افزوده است حال حاضر در مسکو از 3 تا 3.5 میلیون مسلمانان کار و زندگی می‌کنند که از این شماره تنها 2 میلیون نفرشان ساکنان محلی میباشند و دیگر نفرشان مهاجرانند. برای فرا گرفتن همه آنها همگی 4 مسجد عمل میکند که خیلی کم است. حکم 9 سال زندان عزت امان قوه عملی گرفت و در روزهای نزدیک وی به محبس انتقال داده می شود. محمد یوسف خولوف پسر عزت امان گفت به آنها در کاتبات دادگاه شهر دوشنبه اطلاع دادند که بعد به تغییر ماندن حکم آن به قوه عمل درآمد. محمد یوسف خولوف که تا آخر به آزاد شدن پدر امیدوار بود میگوید معلوم نیست که چرا نسبت پدرش قانون نوی عفو تطبیق نشد. به گفته پسر وکیل دفاع قرار بود 20 نوامبر در بازداشتگاه با عزت امان ملاقات میکرد ولی به او اجازه وارد شدن را ندادند. دادگاه شهر دوشنبه روز 19 اکتبر عزت امان را به 9 سال زندان محکوم کرده بود. پرونده او بر اساس قلابی به مقدار مخصوصاً کلان بررسی شده است. دسته استقلال دوشنبه که در دور 25 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان 2021 تیم دوشنبه را با حساب بزرگ 8-0 شکست داد، 2 دور پیش از انجام مسابقه لیگ عالی به عنوان قهرمانی کشور دست یافت. این دهمین بار است که استقلال در تاریخ خود با مدال‌های طلا سرفراز می‌گردد.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید در نویه جلالالدین بلخی زنی را بازداشت کردند که به قتل شوهر گمان بر میباشد. وزارت میافزاید بازداشت شده روزی 18 نویبر امسال در پی جنجال اویلوی به شوهر 40 سالش با تبر حمله میکند. زنی 36 ساله به سر شوهرش 4 مرتبه با تبر زده است. جبر دیده از جراحت‌های برداشته در بیمارستان به هلاکت میرسد. تفتیش حادثه ادامه دارد. بینندگان عزیز، حالا برای شما عید قربی رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان اطلاع میدیم. امروز 20 نوامبر بانک ملی $1 را 11 سومانی و 29 درهم و 1 یورو را 12 سومانی و 75 درهم مقرر کرده است. قربی 1000 روبل روسی باشد 153 سومانی و 30 درهم نرخ دارد که نسبت آخر هفته گذشته پایین‌تر است. دوستان خوبم، سرخط رویدادها را در همین ثانیه ها به پایان میبرم. سپاس که تا آخر برنامه با ما بودید. من شما را در دوام روز در برنامه اخبار آزادی منتظر خواهم بود. روزی پربار داشته باشید.